Obe ideji povezuje ena sama oseba, jezikovna pedagoginja, avtorica učbenikov za učenje ruskega in tudi slovenskega jezika, zapisovalka zgodb in mojstrica kreacij, ki so rezultat šivanja, prešivanja, kombiniranja trikotnikov s kvadratki, oranžne barve z barvo vina in tako naprej, kakorkoli že obrnete. Gospe in gospodje, zaploskajmo nocojšnji gostiteljici, gospe Marini Bilaš. Da pa ne bomo delali krivico takšnemu prazniku, vas bom prosila še za en mali aplavz, namreč danes praznuje 6 let tudi naša mala gostja Lara, ki se tamle skriva vzadaj, pa en velik aplavz za 6. rojstni dan naše Lare. Hvala lepa. A najprej bomo danes peli, zato bom k mikrofonu povabila našo glasbeno gostjo. To je še ne 15-letna Mija Koritnik, ki ima angelski glas, to boste slišali takoj. Mija nas ne vidi, nas pa zelo dobro sliši, začuti, razume in spregleda na 100 drugih načinov. Zapela nam bo pesem slovenske skupine Tabu, Nekoč nekje. Mija, izvolite. Ki me ujel, ki bi me ogrel, ki me
uvod v nocojšnje slavje in se veselimo tvojih dveh preostalih pesmic. Sedaj pa, dragi in spoštovani, kaj ne, čas je že, da povabim k besedi gostiteljico, ustvarjalko, jezikovno pedagoginjo, gospod Marino Bilaš. Prosim, izvolite. Dragi in spoštovani gosti, poslovni partnerji, prijatelji jezikovnega centra Lingvarus in ljubitelji ročnega ustvarjanja. Še posebej lepo v Sloveniji in med nami pozdravljam posebni gosti iz podjetja Bernina iz Švice, Heike Fat in Mirjam Fontine. Lepo pozdravljam tudi gospo Jeleno Jung, ki zastopa podjetje Madeira, našega dobavitelja čudovitih, raznobarvnih in raznovrstnih sukancev, stabilizatorjev za vezenje in različnih drugih pripomočkov. Hvala, ker ste prišli. Zame in za mojo ekipo, pa tudi za mojo družino je to pomemben dogodek, lahko ga uvrstim med prelomne. Tako kot naprimer ustanovitev jezikovne šole in prevajalske pisarne Lingvarus leta 1998, pred 21 leti. Ponosna sem na to preteklost, na naše delo, knjige, učbenike, dogodke, a od danes dalje gledam s še večjim navdušenjem v prihodnost. Na svoje podjetje podjetnike pogosto gledamo kot na svoje otroke. Tudi jaz, poleg sina Denisa, sprva sem imela enega podjetniškega otroka. Privajala sem in skrbela za razvoj jezikovnega centra, širila dejavnost z založništvom, naše knjige zapisane tako, da se lahko učite preko njih tujega jezika. Potem je moj hobi s časoma postal resna dejavnost. Prvemu otroku se je tako pridružil še drugi, ustvarjalni Quilt Studio. Zato so naši poslovni prostori kraj, ki združuje, povezuje in prepleta obe dejavnosti. Učenje tujih jezikov s prevajanjem in sodnim tolmačenjem ter ročno ustvarjanje, kjer učenci izkazujejo svojo kreativnost. Nova dejavnost me je povezala z novimi partnerji. Pravi ustvarjalni proces potrebuje možnosti, ki jih zagotavljajo vrhunski šivalni stroji in pripomočki. Poiskala sem najboljše. To je znamka Bernina iz Švice, ki sodi v sam vrh kakovosti na svetu. Tako kot ime Bernina pomeni 4100 metrov visoko švicarsko goro. Ponosna sem na to, da sem pridobila zaupanje tako ugledne znamke in postala zastopnica Bernine za Slovenijo. Z najboljšo osnovo je delo mnogo lažje, rezultat pa visoka kakovost. Iskrena hvala vam, dragi gosti, še enkrat, ker ste prišli in vedno dobrodošli na Medvedovi 17 v prostorih, kjer boste na levi ali na desni, kjerkoli pridobivali nova znanja in tako rasli. Lep večer v naši družbi še naprej vam želim in hvala za zaupanje. Lepa hvala, draga in spoštovana gospa Marina. Naj pa ob tej priložnosti predstavim še ekipo Lingvarusa in Marininega studia. Najprej bom omenila Marijo Sotnikovo Štravs. Marija, kje ste? Aha, Marija. Evo, to je Marija Sotnikova Štravs, ki je vaš kontakt, kadar potrebujete pomoč pri prevajanju, je zanesljiva, točna in tudi sama izjemna poliglotka. Naslednja sodelavka gospe Marine je Tanja Pirnat, ki je organizatorka jezikovnih tečajev. Tanja, da te vidijo, ja, tamle, Tanja, skrbi, da ste tečajniki zadovoljni, pa ne samo tečajniki, tudi učitelji,
da vse teče, kot je bilo dogovorjeno in da se znanje preliva kar z najmočnejšim pretokom. In tretja sodelavka je Jasmina. Jasmina pa je tam v kotu. Evo. Jasmina pa bo vaša prva in prijazna dobrodošlica v naših prostorih in še posebej, kadar vas bo zanimalo šivanje in šivalni stroji. Tako da iskrene čestitke tudi vsej ekipi. Novi prostori so gotovo velika motivacija tudi za vas. Čestitam. Ko pa sem že omenila šivalne stroje v povezavi z Jasmino, smo pa seveda pri Bernini. Bernina je ena najuglednejših svetovnih znamk šivalnih strojev, ki prihajajo iz Švice. Nič ne šiva tako dobro kot Bernina, pravi eden od njihovih sloganov. In tisti, ki te šivalne stroje uporabljate, to seveda dobro veste. Več o Bernini nam bo povedala naša gostja, ki jo je gospa Marina že omenila. Prihaja z sedeža podjetja iz kraja Stegborn, to je področna prodajna menedžerka, gospa Heike Fath. Mrs. Fath, I was just introducing to you. I will ask our guests if a translation of your speech is needed due to the fact that it is a little bit cold, you know, maybe they will understand everything. Ali menite, da je potrebno prevajanje iz angleščine? Ne. So, English directly, the floor is yours. Okay, thank you. Dear ladies and gentlemen, dear guests, dear Marina, on behalf of the Bernina management and in the name of the whole Bernina family, I would like to congratulate you on the opening of your wonderful studio, Marina's Quill Studio and more. And I'm really very excited about this wonderful, nice studio. I can feel and see your passion and care you put in the very smallest detail. It's simply very well done, tastefully furnished, equipped and decorated. My congratulations, Marina. And I'm convinced that your studio will become like a mecca for all quilting and sewing enthusiasts from whole Slovenia. And I'm also very proud that our Bernina sewing machines have, as to say, found a new home in your studio, because Bernina is also a company with great passion. Everything we do at Bernina, we do with our heart and soul. This might be also related to Swiss mentality. Swiss people love perfection, they love precision, they love reliability, and this you can feel in every single part of our sewing machine. That's why Bernina is so popular among sewers and quilters all over the world. And Bernina stands for Swiss engineering and Swiss quality. And it might be also interesting for you that Bernina is an independent, family-owned company which was founded in 1893. So last year we celebrated a big jubilee, 125 years of the Bernina company. And the today's owner, Mr. Hans-Peter Oeltschi, is the great-grandson of the founder of Karl Friedrich Geckauf. That means Bernina has been a family company and will remain a family company in future also. And today Bernina is the only manufacturer of household sewing machine in Europe which has still a production site in Western Europe. Bernina loves tradition but also loves innovation.
and we always strive to meet the needs of our clients, which have changed over the year and will change in future. Therefore, Bernina invests a lot of money into the development of new products which are manufactured exclusively from high quality materials. This makes Bernina the finest sewing machine and the company a leader in the premium market. Furthermore, Bernina does not only want to sell its products, but tries to encourage the sewing community to be creative. And Bernina offers, for instance, a sewing magazine for this purpose. And to achieve all our goals, we need reliable and excellent partners. And therefore, I'm very glad that we have found Marina, or to be more precise, at first, Marina has found Bernina, so she has fallen in love with our Bernina long arm machine, and so we have established the contact. And on the name of the whole Bernina family, I would like to wish you, Marina, a good start for your new business. I'm convinced you will do it, and I would like to use the opportunity also to give you a small present. Since you are not only a business lady but also a great quilter, I have prepared for you a special hardware kit for quilters, a special edition designed by Tula Pink, an American fabric designer. And yes, I hope you will enjoy it. And from the other back side, it's a Swiss mountains, a symbol from Switzerland. So, all the best, Marina. Lahko samo povem, da za kvilterja, za osebo, ki pripravlja kvilte, to je neprecenljivo darilo. Ta prave nože in ta prave škarje. Prej ste pozdravili predstavnico podjetja Madeira, gre za menedžerko za izvoz v Rusijo in nekdanje države Sovjetske zveze ter vzhodno Evropo, gospo Eleno Jung. Madeira je podjetje, ki je znano po najboljših sukancih. Sami pravijo, da si najboljši stroji zaslužijo najboljši sukanec in zato je njihovo sodelovanje z znamko Bernina zelo pogosto tandemsko in celo ekskluzivno povezano. Veseli so, tako mi sporočajo, da so se v Sloveniji našli z Marino in Bernino vse v enem paketu. In kdo ve, mogoče imate tudi vi danes vaše oblačilo sešito z Madeirinim sukancem. So zelo prepoznavni, pogosto so svetleči, zato jih boste našli tudi na športnih oblačilih, ki potrebujejo izvezene logotipe, še posebej na velikih tekmovanjih, kot so na primer Olimpijske igre. V Marininem studiu lahko kupite točno take in si tudi sami izvezete svoj logotip. Sicer pa je podjetje okoljsko in ekološko visoko osveščeno in imetnik vseh tovrstnih certifikatov. Njihovi izdelki so res visoke kakovosti, ki upraviči tudi nekaj višjo ceno. Danes imajo kar 17 podjetij po svetu in vrsto zastopnikov in agentov, s katerimi zadovoljujejo kupce vse povsod. In dame si boste lahko ogledale, kako izgledajo njihovi sukanci tule na tem modelu, na oblekici, lepi mali rdeči oblekici v samem studiu. Tako da hvala tudi Madeiri za sodelovanje. Ste prehitro odšli? Evo, torta, bravo, čestitke. Razrezali jo bomo pa kasneje. Svoj
samo da ne bomo gasilce sklicali. Za tiste, ki stojite malce dlje, na torti lepo piše Linguarus in prekrasen čokoladni logo Marina Quilt oziroma Marina Kvaliteta ne bi bil že ta kud. Tako smo rekli tej blagovni znamki.